The problem of the day ni Asino Itayen, ni Nanding iti Ilocos Norte, Ana Paulwan iti kanayon ako musilap. Asino nga tat kanayon ako musilap? Sagudayan nga ti surat ni Pagayam Ananding. Dear Cousin. Sakbay man nga inak iburay ti pakasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kastameten nakablawak di iti padak nga dumdumngeg ken nagbibuyay ti daytoy nga programa. May sa pailaeng ti anak mi ken ni Celia nga asawak. No pay agtawenen iti lima ti anak mi. Kanayon kami metten nga agap-apa nga agasawa. Nga ori no basit aba naglaeng. Apaan nak, ketsak, masurunak mat, masayir mat tirignak, tutupak mat no kwa, no adamad jak kayat, apaak mat ti asawa. Kasla kami la aso ken pusa ti asawa kasinyo nga nakasimple abanag, ket no adasaan mi nga pagkinaawatan kadatan. Ang binbinog kami. Angem saan mi met kid nga palubos nga iti sangwanan ti anak mi nga agapa kami. Iso nga no adda ti anak mi ket saan kami nga makaapa saan mi nga maaramid ti agapa. Kuskusilapan naktulatan ti asawa. Kumuskusilap ka manan. Kasano nga jak kumusilap? Ha? Anya oras ka man nga nagriingan. Tinulungan rak kumamat amom nga mapanak agsingir ita. Mapanak agsingir ka digiti pautang. Git na imasak na turog kumat na bannuga kinirabi Anya kumat nakabannugam. Tiniramaan ko nga rod dati kutse. Ay. Inak mapela nga rod. Punasan ti kutse. Kit natapok. Anya? Kit, abay. Nakaluto kan sa matan. Angem awalan kumpurme ditan maitulong mon. Sakbay ta kumamat apanawan ti balay. Kit agdalos ka kumamad. Uring kagkay kayla dita sa hango. Inak nga rot punasan di kutse. Inaramid mo kumay dirabi idaytan kalpasan nga tinarimaan mo ako na pinunasam kumamatan. Nasipngat nga roden makitak pero tatapok aya. Ay apo aya nakado nga rason mo. Talaga kit di nga awan ser-serbim. Anya? Unay kapot nagsasaon? Ay. Pahingat adamat trabaho. Saan nga kapot agpapautang ka? Kasta ti baga mo, nagpadpada talang mat nagsapsabula. Katuray pa'y awan serbim dito balay. Di talang mat na... Di talang abanag. Di nakapay matulungan. Siyak lang aro din ti agaw-awir ti anak ta. Katbisyak nga ro ti trabaho kmat. Mabanugak mat nga gawid. Ay, anya ko ba't makabannog ka dito trabaho? Ha? Hindi ka matin. Tala ko kusilap ti ambom. Oy, papanam, agdalos ka unak. Nagdalos ak dilugan. Sikat agdalos didan. Unay matan na nakabunbuntog ti panagmanehom. Nakadungar ti lugan. Nag-shortcut ka kung mga minin Api nga nga dito balat nagnaan ta. Dami di highway nga pagnaan. Adda nga ro tagtilunong ko dyan. Adag checkpoint. Kaskarina aya tagbayad. Agmulta ididakal. Katapi nga min aya. Nga di mo ko mapan iparehistro tilugan. Diyak nga masango. Diyak masango talaga. Kit di nga sadot ka. Deta ka manin. Nagsaw ka manin. Sikatag maneo na. Ano kayat mo? Anya? Nakadunga reklamo. Itulnog ka lang haro din iti papanam. Mumat nga tatrabaho pa'y. Alakit paspasam, anakit deta oras ko. Unay kan. Perdi ka ti aldaw. Bigbigat, kusilap ka manan. Kasano nga di ka kusilapan? Nagadot palpak nga aramid mo. Ay na, di ka lang maasahan mat. Amom lang haro din nga mapanak agsingir. Kasano nga haro din no pumanaw di ka ti singiret. Di pumanaw da. Abay, saan nga siya taging basol lukuan? Basol ko ngay.
No ado tilukan iti kalsada. Basol ko pa eh. Namuna. Kumusilap lata. Oh, Forman. Oh, sige gayam. Kumusta? Okay mo lang di kiti trabaho tayo. Fred. Wen Forman. Na-deliver gayam dati talong alod nga darat. And di kiti dumapay nga hollow blocks. Nasayad no kas na. Apay ayan nga nakamisuot ka pa na yun. Kanayo mo lang nga nakamisuot kan. Forman nandeng. Ilad nga matmadlaw mo siya Fred. Kakiti i-supervise di kiti taon. Ay, naibagak kadakwadat trabaho dan. Apay, di na ka man pinagustuhan ni Bagat Maun. Forman. Anya? Kasta ka, masansa na kasta ka, doon nakamisuot ka nga agmalmalan. Adaman problema kin Mrs. Maun. Huwag nga rod. Kanahin lang nga nakakusilap. Kanahin lang nga, kanahin naklaapaan, kanahin lang pagpupungtutan na ti amin na banag. Baka mat nakurang lang ti lambing, Forman. Lambing nga. Good. Baka mat saan mo ngamin nga kalkalbitin iti rabi eh. Dangar ganas ko ba't no, agmalmalam nga kuskusilapan nak. Kaya't nantumot. Amom ti babae, Forman. Sa bali ti galad na ni kita. Kuskusilapan da ka. Ngim ti gayam kahit nasawen. Kahit mailiw dalaeng king ka. Sa bali ni bagat ko Di yung amin ama mo ni bagat ko. Kasano nga di may amaw. Di na kami awisin ni Jai. Agsisyate ko mamad di balayo. Ay naapo aya. Diyak kayat nga makita yo no kasano nga kumusilap ti asawak. Siyak tulaangan kusilapan nak. Nyan tulagid din no yabang kayo nga aginom ti Jai. Ay, alakit pa dasem do Lambingam ngamin Forman. Agad no awan na talaga nagit. Sumurot ka kada kami itong Sabado. Apay papanan nyo. Good. Amumutan na no kalpasan ti sweldo ket happy with the boys Forman. Kanayon da ka awisin nang hindi ka mo't umay. Ang buklakid din di papanan nyo. Papangkay iti beer house. Kit mapangkay agbirok iti babae. Ay, among magkaya, Forman. Ayos, agpaminsan laing, mat. Na siyempre, narigat ba't no, di ka makaramanti sa bali nga putahe, Forman. Hindi ka lamas siyang, di kita asawa yo. Kit no, kanayon nakaakusilapan ti asawa makunam. Kit di nakapagustuhan iti rabi Apay, di mo panggap ti sumapol iti sa bali. Already ti, inkalag, joker mo ta, Forman. Tilada ka, friend. Tilada yung sursurom. Nasayatak pa lang asawa. At saan ko marami data iti asawak, iti pamilyak. Kat kasano nga rodan. Nuwag na nayon to nga kasta ti asawam. Nakanayon na kakuskusilapan. Kat awan ti mapasamak ka na kayo. Malalala. Padasik to manggayam na taimbagam. Padasik to nga lambingin, madamdama. Sakbay kami amaturog. Padasik nga kalbitin. Ay, alagad no, kaya't na agap, Forman. Agyamang kanto kanya ka. Kasyak tinangisingasing keng kadeta nga banag. Nalalala. Ang kagitig trabaho. Tayo naki-supervise, di kita duduma. Sige, Arot, Forman. Ay, dakon bakit? Apo, mahangot ko dati sinigang Nay mas mantisi dayo na. Nakaluto ka din bakit? Mabisinak mo tan, dito naangot ko dito lut-lutom nga sinigang. Anya nga sinigang dito Kitaan mo tan, adamat matam, api nga naskin pa lang damagam kanyak. Anya? Unay ka matan. Sang-sangpit ko kusilapan nak apain nakmanan.
Danik may bus na ti may sabutin. Saktun to. Naktuagid damot ten. Nakaturugan ti anak may. Sigurado, cellphone pelayang mat ni Celia. I-chat naman siguro na. Di kiti pinautangan na. Ang effective nga tatay kung ni Fred itay nga. Kalbitek ti asawak ta amangan no kurang laing ti lambing. Ang paiso nga tatay ko na nga. Raramidan laing ti babae ti kumusilap ken mga pa iti asawa da. Takayat da ibaga nga mailiw da. Hindi da lang maidiretsong maibaga. Kasi nga tamot ti kayat nga ibaga. Ni Celia. Kasi nga tamot nga tati ka ipapalandag iti panangap-apa ken panangkuskusilap na kanya. Ibusikid din dito yung bati nga. Nagyan dito buti. Tayo na ko niti silid mi. Padasik man. Bari agpaiso. Nga mailiw laeng ni bagay. Sakto. Saan pa nga nakaturog ni Celia? Ay. Talikodan nak man. Nasisayat siguro no. Arakupe katakas. Kat kalbitek. Yeah. Ang ping-arakupan nak. Anya? Agpaigid ka man. Waday ka man. Ni kamutan bakit? Arakupin ka lang man. Gabuta mailiwaking ka. No agbubudo ka, no sumayet ka, rumwar ka, taing ka, sumapol ti mangkudkod tabudom. Anya? Saan ka sakti? Storbo ka. Makita mga makichatchatak? Makita mga daw ubrak? Anya ka dito, buramaya. Kit siyempre di ka pinakasingir amin nga pautang mo. Damagin pa ilaang met, Makichatak pala ko mga rod. No nasingir ko amin nga pautang kon. Uning kamot na. Api di ka di mailiw kanyak. Kasano nga mailiwak yan ka? Nakadot pang panunotek, nakadot problema. Sakit kasta ka. Wala pang ay ayom. Uning matan. Kat ay aywang ka lang arudan. Tsak pulos nga may ayokin ka. Paigid ka. Kasi sayat pekid din. Maturog ka dita baba. Oh, sus. May matan. Anya. Agap apa kay man akanayo na ayn. Kinisilya ka asawang barak. Uwin nga ron tatang. Diyak maawatan nga ron di silya. Nagbasi tabanag. Pasak pa kasikuran nan. Uri na awan basbasol ko. Apain na. Kinkuskusilapan nakakanayon. Ay, unay mo day nga asawa, maun. Apay ninanang, saan ka di nga kasi di, tatang? Saan nga nga aginaw ni Celia? Aginaw? Naman bulanan nga awan na pasamak may, tatang, kasano nga aginaw? Aya, apay may palubos mo, barok nga awan ti mapasamak kada kayo iti asawam. Abang amat no, kulang ka lang iti lambing nga kunada iti Tagalog. Ay, nga kurang tinambing. Naramid ko madetan. Linambilambing ko, kinalbi-kalbit ko, hindi sa ngarabi awam mulata. Ay, api anya-anya ka, ti problema na, salud-sudim aking kuwana, no anyat problema na baraw. Tasyak, ide, no adamot iti, madlaw ko kinanang mga agpaspasog, no, damagag, no anyat ti problema na. Diyak nga ingaana, naging gaan, di na ibaga. Kahit no amok to ti problema na kat amok to no anyat arabidak. Ay nagrikat nga kasarita ti asawak tatang. Kasaritak pa lang kat kumusila ban. Apain na kon. Ay kit damagim anyo anyat problema na.
Tama nga mat, no, nakabasol ka, wano anya. Kasta ti agasawa, baraw. Tas ka nga amwam, no, anya mat iti marikrek na, no, adda iti sagsagabaan na, wano anya man naparikot na, nga pakaburiburan ti panunot na. Da kayo mangitid magisarita tatang. Siya, woy, tabaring no sungbatan na kayo, iti nasayaat. Nasigurado, no siya ti magisarita ng kwa na, pabalagbag man ti sungbatnan. Apay nga siya, ay sika na, sika akin asawa. Apay ni Cheche, diyak man makita. Kahit na di mo makita agad, kahit nasawa na, katawan dito'y balay. Anya? Damdamagit nga ro, apay awan, napanan na ka de. Inala ni nanang itay. Mailiw ka, no? Sumalagaya ma. Medyo napagad na ti pinakbet, ha? Agreklamo ka pa, inlutuan ka lang nga roden, ti kanem. Anya? Ibagak lang ba't nga na medyo napagad? Ay, hapo, aya. Makita ba't nisot sidsidaag, jak pa'y agreklamo, kat siyak to pa'y tinagluto. Sika, pailutlutuan ka lang, agreklamo ka pa'y. Nimot din. Kito di mo kaya tagad di ka mangmangan. Ingka mangan ni karinderya. Saan ka di nga reklamo. Nagadulang artipon panunutin ka problema kon. Anya ka diti problema maya. Taapi ka na yung kakasta. Kung saan ka, kumusko sila, bugbugkawan nak, apain nak. Di na kang damagin. Kasanungar nga masulbar, no di mo ibaga kanyak. Awan tumadlaing di may tulong mo. Anya ti problema. Basta! No di mo kayo timangan, no, naabgad deta pinakbet ko ako nam, ingka mga jerwar. Anin? Ano sakon? Kunakbat keng ka, Fred. Saan nakurang iti lambing ti asawak? Ay, apay, pinadas mo ka di, Ipurman. Pinadas ko kinalbit. Nakaungat. Pinagsawsaw anak laeng. Iso nga, diako na mo, no anya pa iti parikot ti asawak. Damagik, no anya parikot na. Di na ibaga. Apay nga tayo. Baka mat no, adda ti kayat na nga, kay sa abanag, nga kahit mong iregalo king kwa na. Baka mat no, mailiw ka, di panagar-aharim mo king kwa na, Purman. Baka ti kayat na agad. Uri agasawa kayon, ganadda anak yon. Kit aramidim lata, di kiti nararamid mo, idi ararmon pala isuna, wano idin nabit, kay pangagayan ayat. Kas kumaitan niya. Kit ay, anya ka din nararamid mo, idi. Sakbay nga inaklon na ka, Purman. Akit, pinaspasyar ko mo di balay da idi, Kin rin nagregalwak mo, ti sabong, kada prutas, kin ingkakatak, iti kakaiba sa makan. Kit, padasa mga isot aramidim manin. Tama nga, no, agsubliti sigod nga langin-langin nyo. Amangan no, day talaang met, yung orayin na king ka. Tawari no, adan anak yo, kit, agpaka-sweet ka lataking kwa na, agpaka-thoughtful ka ako na ada, Purman. Ngata, padasa ma, amangan amom ti babae, narigat nga awatan da kita. Angem kasta ni bagit ko ngamin, no, adati kayat na, hangagun une, di nakpay pagod nyan no kwa. Di na pa dinakpay kahit itimplaan ti kapay. Angim no, malagip ko, nga isang petak iti kumporme amakan, aglalo ka digay natataba. Basta kumati chicharon, iti bagnat, ay na. Dagos nga umarakop, ni bagat ko kahit. Basta nga peso. Wan, Purman, anya ka digay ti magusgustuhan ni bagat mo. Nga makan. Wan, akit adua. Magustuhan na di kiti nasasamit. Nasamit. Kit igatangam, Isang petam itin magustuhan na, dati paborito na nga makan nga nasamit. Kitaam, Purman. Umarakop mo't adagos. Kumait kit mo't adagos, ano gidda kayaw. Ala, patasik to mga rot, Fred. Sakbaya ka sumrag ijay balay. Kitayag man dati cake nga ginatang ko. Mangan kat no
Nadadaol. Mayat. At na nakaisurat nga, I love you, Celia, bakit? Paborito na dito nga cake. Maring no, isungag paiso ti iliwin na. Malagip ko idi, nabiit kami pa eh. Kinuri di arar magpelain. Iso ti magustuhan na, nga iregalo king kwa na. Kasta unay ti ragsak na kat. Damat ka sa sarita na di salas nga. Ni Maring Gina mo di jay. Penga ta. Ni, rabiin. Sumray ka. Ay na, Mare. Kasano nga min nga jak sila pa na kanayon, ni Nanding. Isunat makagapo, no aping nga kanayon at nga ma-stress. No aping nga kanayon at nga problema. Anya ti problema yung Mare. Kaday ta Idinig kanak ni nanang ko, nga adda di Canada, iti pagpuna, nga negosyo. Nagtulagan mi kini Nanding, nagsalitaan mi. No, anya ti rugyan mi nga negosyo. Siya gayam ti pagsarsaritaan da kiti doa. Iso na mismo tinang ibaga. Nga gapo kano ta, napigsa kano, naganar kano, iti pautang. Ibaga na nga, ipautang ko kano laingan. Kaya ada interest na, ada tubo na. Kat mayat mo ti pautang, Mare. Mayat nagpaiso, Mare. No, nalakalain tagsingir. Sa bagay. No talaga, no marigatan ka nagsingir, no matumpungan, di kiti narigat nagbayad, ay kat problema nga talaga. Talaga nga problema. Problema, gaputanin Nanding ti kaadwan, ti in refer nga umutang kanya. Kaadwan na kabagyan na. Katita, mismo nga kakabagyan na ti problema nga singsingiran. Ato pa, hindi ka gagayim na. Ay na, Diyos ko, maproblema anak lang aro din. Sa pelakas ta. Wala pa itultulong naman din. Alakit, pagsalitaan nyo, Mare. Amangan mo, no ibagam king kwa na ti problema, kat matulungan na ka. Ay, nasaan? Saan nakpulos na matulungan ni Nanding? Kahit kulaan nga solve ti problema. Ala, pasensya mo nga rutin Kaya imbag ka pa Mare, na nakabayad kan, fully paid kan. Kaya may saan kan nganas kan nga dandanunan? Good payer ka ama ko na. Ala, kasabi ko makata, papautangan na tumanan. Saan na bale, hanga problema day ta, Mare. Ala, inak nga rutin karapiin. Agyaman ak, Mare. Ay, pare, si Kagayam. Maring Gina, naimbag arabiin. Naimbag arabiin, pare. Agawid ka kanin? Wen, pare. May ko labi na yadan dati udik kini, Mare. Sige, agan anad ka, Mare. Sige, pare. Dakon bakit? Kita dakal ata nakita ka mat nga si Mrek. Pinas ka nga, ibagang pela kanya nga daka. Apayan nakman ang kasangsangpit ko. Dagayam surprise ko kaya ka. Titi paborito nga cake. Saan nga daytat ka sa pulat? Ay na, Diyos ko, ay naggastos ka nga nan. Di matang ka matikekan. Anya? Saan ka di nga paborito mo dito nga cake? Paborito ka, idi? Idi awang pa iti problema? Nangikuti saritaan nyo kin Maring Gina. Iso ka di nga talaga ti rason no aping kanayon nga kusilapan. Anya ayat tangig mo? Kahit mo sawan, ulitek pa ilaan ibaga, nangig mo gaya makunam. Saan nga dayta ti kahit ko asawan? Kahit ko lang maamuan, nupod no nga isot rason no aping nagbalbalyo ka. No aping kanayon nga apaan. Kahit mo ka talaga maamuan, Kuwa na. Pudno amin nga nangig mo ngayon baka kin Maring Gina. Sikat makagapo, no aping agparparikutak ita.
Gapukeng ka, ado dagiti pa utang ko nga jakpulos masingsingir. Takaadwan na katsikat nangiya si kanyak, dagiti pinapautang ko nga kakabagyam, gagayim mo, nga nagrigad da nga singsingirin. Nagrigad da nga sapsapulin. Ayo. Katabi nga di mo imbaga kanya nga nasapa. Kiti bagak mat king kaidi, di ba? Ibagak nga tulungan nak nga agsingir. Angim ada trabaho ko namat. Uray ko man di ka kabagyam, gagayim mo, ting kasingirin, tasaangkat nga siyak, ti mababain nga kanayon, dak nga pabainan kanayon, nga mapanak, nga awan pulos ti masingir ko kadakwada. Amumat, nga sa anak nga man nakiapa. Uray kayat ko kuman, uray kasanot kayat ko nga apaik ida, angim matip-tip pilaklain ti bagig. Iso nga siyak ti pangidas alam ti pungtot mo? Ti sakit tinakim mo? Kitwa na! Kasi kamat ti gapunan no, api nga pinautanga kita. Anya? Iso ka di nga. Uray no kalbiting ka, kit di mo kayat? Kitwa amin-aminen. Sika amin ti nagrabutan ti amin. No kanayon nagpupungtot, kanayon ka kuskusilapan, kanayon nagsusyudot, kanayon masursurungking ka. Sika maladiga po na. Ay na, no kumanga minsan ka nga dinengdeng idi saan ka pinatpati idi. Inkulak nga minking ka, uri sari-sari storlatan. Kumit kita lata inaldaw. Saan ako magproblema? Uri ada pa utang. Angim siyempre, hanga dakkel. Hanga diti 10,000, 15,000, 20,000. Na Diyos ko, mano nga tawon diti maysan. Awan pa'y pulos na itid na. Sino ka diti kita? Kitne, itid mo kanyak tilistaan. Tasyak ti mapan mangsinger kadakwada. Iso gayam ti gapunan no aping ano uri kalbiting ka kat di mo kayat. Katalaga uri no regalwang ka iti cake nga paboritom kat hangkamotlat nga maragsakan. Talaga uri gayam no kasarita ka nga nasayaat kat abalagbag ti panagsungbat mo. Talaga dahil ta ti gapuna. Itaam mo kon. Sika magayam. Dandig. Kanakan. Walang kel. Siya kagpaiso. Ay nakapasyar ka man dito. Sa anak ni may nagpasyar ang kel. Anya nga iti panggap mo. Umayak ag singer kada iti inutang yo kini Celia. Ay, pasensya ka. Sa anak pa nga nakaapit iti talong ko, baraw. Anya? Dandanin makatawon iti utang yo, Uncle. Aging ga ita awan pa'y pulos itidyo iti asawak. Imay gayam nagsinger dito. Angim kanayon nyo kanong ipaga. Nga awan pa'y ti kwartayo. Angim ita, siya kun ti umayag singer kada kayo. Awan pa'y nga road, baraw. Uncle Nestor. Tandaan am dito. Uncle kayo, kit kaanak-anak. Ngayon mita gundaway. Lipatek pelaeng ti panagkabagyan ta. Nasken une nga makasingirak. Tasyak tinangidasalan ni Celia ti amin nga sakit tinakim na. Gaputa di makasingsingir ka digiti pangutang na. Pasensya ka. Di pasensya. Rico, api nga pinunggusnak, baraw. Agbayad ka unak, Uncle. Itatadapin na batbating nga respeto king ka. Imposible nga awan ti pagbayad mo. Nakalalaing ka nga mapan makipalot. Baraw. Ibatan nak baraw. Agbayad ka unak. Ibagak kini anti dagiti kalukwam. Nga malpas kayo nga mapan makipalot. Mapang kayo ijanti beer house. Nga dati babaeng itib-table yaw. Sana baraw. Sa mo'y magbagasar ka makatagari. No kasta. No diyo kaya't ni bagak kini ante. Dahil kita nga aramid yo. Agbayad ka, Uncle. Barok, mabit laeng. Nakalain dati kwartak. Iyuray yu pala nga agpung totak. Mabit laeng nga, Barok. Basta saan ka makatagarig. Sa mo'y bagbaga kini antim di gijay. Si kamad gayam. Nanding kaanakan. Nante.
Ay, apay. Nakapasyar ka man. Sana kayo may nagpasyaran de. Apay, pagpasyaran, di balayo. Ni, ha? Apay, kasta ti pa nagsungbat mo, baraw. Umayak agsinger ande. Nakalalaing kayo di nga, imasidig kanyak, idinaamuan nyo nga, agpapautang ti asawak. Kit imbaga ayo nga, pautangan kayo, tagbayad kay nga dagos. Ay, kwa. Manubulan gaya mo nga di kayo nagtinag. Ay, kwa. Ay, naganarmod na ti mini grocery yun, de. Ay, kwa. Ay, adu pa ti alahas yaw. Di kayo lang mabayadan mo ti utang yaw. Ay, awanak kanayon nga maira na nga. Awanak no may agsingir ni Celia dito'y balay. Kanayon nga awan. Ilimlimingan nyo gidi ah. Ala, itata dapat na batbati nga respeto kada kayo ante. Magbayad kayo. Ay, awan na tikas ko ita. Awan tikas yo. Ada mini grocery yo. Awan tikas yo. Ay, awan pa'y tinaglakwak barok na nasapa mo't pa'y. Imposible nga kanayong kayo mapanagibang ko. Kanaman manu kay sama nagibang ko. Ilaklaka sa yun samot ti kwartayo ante. Ay, kwa. Into no laangan umay abulan barok. Saan ante? Saan nga mabaling? Siyak tinangidasalan ni Silya. Ti sakit tinakim na, ti gura na, ti pungtot na kada kayo nga narigat na kasingirain. Iswag bayad ka ante. Anya. Hindi mo kayat. Amo to'y di kita alas mo. Ay nakisalda. Inakila ko. Ay iswag pagbayad mo. Amo to'y. Ay saan barok? Saan? Gare ka. Inaklata alaan ng deti kwartak. Saan nga? Di ka alahas ko. Regalo. Di di uncle mo dagita. Ala. Ingkay nga alaan ni kwartak. Ante. Di oray nga siyak tagpungtot. Unay kayo. Nabayag ko nga inananusan ti ugali ti asawa kakuskusilapan na kada kanayo nakapapaan. Da kayo madgayam ti makagapon o apay. Nakalalain kay idi nga masidig nga umutang. Tanagrikat kay nga masinger. Ay indakon barak indakon. Baka kayat yugat ibagak iti karubayaw nga nagrikat kay nga agbayad. Ay saan na barak saan? Nagadot alahas yun. Dapat gayam utang yung hindi yung mabaybayadan. Ala barok siya. Saan ka makatagarin akit? Baka mangag ti karuba. Ala, ang kailangan te. Ay, si kagaya manong nanding. Una din ko. Unikan. Ay, manubulan laeng nga di ta nakita. Di kamot mailasinan, ading ko. Manong. Abi, timarid mo tagong mo. Ay, kanapa nga di makkel ti barukong mo. Pimu daw ka ba kiminis ti kudil mo. Manong. Kasla di tamot agkabsatan, ha? Manong. Nakapasyar ka man, Manong. Sa anak nga nagpasyar. Umayak agsinger ti inutang mo kay Manang Muselya. Ay, jak pa'y nagsweldo, Manong. Dahil takot, naglaing kayo nga umutang, ibagam idi nga pagpuunam ti sideline mo. Nangipipanam, awam mo ti makita ka sideline mo. Iso sigurot inaramat mo nga nang patarid tagong mo nang panayon ta barukong mo ken pinagpapuda mo. Manong, nakakadlaw nakalalasin nga nagdakkelan tinagbaliwam. Amom gayam ti agpapintas di mo amot agbayad ti utang mo. Baka kayat mo ipost kat social media. Sika, uray no kabsat ka. No kasat araramidem. Ay na, awang kinapsatang kanyak. Siyak tinangidasalan ni Manang mga Celia tigura na kadakay nga sing-sing rin na. Sakit nagrikit kay bayadan. Ay nga nagrikit kay agbayad ko na kuha. Wala, imayak tapdag singirak. Jak ipalubos nga agawid ak. Nga awan ti masingir ko. Manong, jak pinagsweldo nga rod. Ay pamuspusa ma. Basta jak agawid ko na. Ay na, ala, irwar ko ti cellphone ko. Ipos kay ti social media. Nga adda pagpapintas mo ken pagparetokem. Ngem inutang mo malagayam di mo pa'y nabayadan. Ay, saan na Manong? Agure ka Manong taawagak ti boyfriend ko. Adda boyfriend man? Adda Manong.
foreigner. Anya? Ibagam. Ang ka tayo nakalag pa Western Union. Magbayad ko ti utang ko king ka. Ginimanang selya. Alagad. Nasayat no aramidem data. Ala. Maaramat mo data. Pinagpuunam gayam data rupam data agong mo ta barukong mo ta kudil mo. Tapno hut-hutam gayam digiti foreigner. Muni kayo kastang aramid yo. Nagado ti kalukon nga mo yo di amo takbayad ti utang. Alas tunan amanong basta di mo ipopost ti social media. Diyak kayat ti maibabain, diyak kayat ti mabas, manong nanding. Mala, awagan mo ti boyfriend mo. Tain sigida nga ag-Western Union kengkat pagbayad na. Pagbayad mo ti utang mo, kinmanang mo silya. Uwan manong, mabit na ang taawagak ti boyfriend ko. Dakon bakit? Kada ka lata Naskin kaya nga, bagang pailaan mo. Nangalaam tinakad nga kwarta. Hananding. Ay, dati ti listaan. Ha? Listaan ti anya? Listaan dati nasinger ko nga nakautang king ka. Pinicture ko dati listaam, kinitak dati sampai nakabayad. Kat napanak nagsinger itay. Nagadumot dito nga kwarta. Wala. Nagadumot tinagbayad. Inunor ko amin nida. Dalang mesa nga dinagbayad. Diyak na abutan. Naladawak lang basit. Ang inak into no bigat. Adan to pa'y digiti daduma nga hang updated pa nagbayad na. Inak to singerin nida. Inarakop na kung bakit. Agyaman nakalakay. Diyak tumapan nagsingsinger no bigat. Ay na, makapa-stress ka talaga. Ha? Tan, nangankan? Nanganak itayin. Di magkasakit di karinderya. Tamangan no, malisayanak ko la. Sumalagayam naladaw ka. Tapiman na pangkagayam nagsingsingir. May kadto yung karuta. Yung kaglabar nga rudan. Ha? Urayan ka di silid ta. Amot tita kwartan, kitalistaan. Dito bagat. Ala urayan ka kartingam. Ken agisiso ka. Ha? Nabayag na din bagam nabayag na din na udi nga yung bagam kanyak agisison. Bakit? Kito na. Amamlatan tiket na sawan na ibagat nga agisiso ka. Naglagipim isiswa manalaing di kita silang mo. Bakit? Nakarudan, bakit? Alan, umay ko idanon titwalyam. Bakit? I love you, bakit? I love you tulakay. Dito yan. Effective. Diyos ko, saan nagkaapain ni Silya nga asawa? Nga puta nakasingira. Hindi ko sa karudan. Diyos ko, unahin bakit? Makikikakadimanan, lakay? Ay, saan? Mailiwakit di Opo, Diyos ko, bakit? Nabayag dating ka. Jak pegi di malagipin day di na udi nga. Kinirkiram ta silang ko, bakit, Celia? Kaputaan mo, nga isot magus-gusto am launay. Daytan, kalpasan ti silang daytan, insakmul nantay duwa nga santol ko. No kumaidi pelaeng ngamin nga naamwag, nga tigayam, parikot ti asawa ko dati pa nagsingir na, idi ko mapailaeng nga naramid ko, nga sakti na pa nagsingirin. Daytan, insubo ng Diyos ko. Daytan, kasla piling ko kit first time ko manen, ti kinabayagnan, nga jak napadasan.
Nini, talaga ka. Yung sagad ng Diyos ko, yung sagad na. Ah, oh, itaam mo ko. Kanayun kung ti mapanagsingir. Oh, 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 Silya. Guri ka, Silya. Mga naglipasak. Mga naglipasak. Anya ka diti kayat Bulakay? Ha? Top or bottom? Ay, malagip mo pala di kita. Kaya na. Tangamin amok nga. At dati kiti gundaway nga kayat mo si katakin rabaw. At damat na kiti gundaway nga kayat mo ti akin baba. Nga siyak ti akin rabaw. Ay, dakay kayat mo bakit? Sikat ti masurot ita. Sige. Siyak nga rin ti akin rabaw. Takay kayat ko. Siyak ti akin rabaw. Ay, uy, bakit? Uri agnanayon ka arumabaw. Basta agnanayon nga adama pasamak ka data. Basta lagi ti agnanayon nga jak ma-stress. No agnanayon nak natulungan nga agsinger ka di pautang. Akit ti awan ti problema. Bakit? Itaam mo ko. Amo ko ti aramide. Okay. Daytan. Wow! Nag-ismut. Nag-ismut ti pa nagsarekta. Naimit ng daytan. Bakit? Nakabasbasa ka bakit? Uwin alakay. Naurnungan. Uray mo't siyak bakit? Sigurado nga dumano niyan takarabukob mo. Gaputa na urnungan akmahit. Anya? Unay mo't ti kina... Arabukob nga talaga? Kunaklaeng. Talaga nga. Naurnungan akmat bakit? Agasem? Manungang bulan nga awan napasama ka data. Saan ka ka di nga nag-chicks? Bayat nga awan napaspasama ka data? Ay saan bakit? Uri no kasano ti kinaadot sulisog. Saan ko pulos nga maaramid ti manglipot king ka? Mamati akmat kidiking ka. Nga uri no apaen ka. Kanahin ka nga kusilapan. Natalgid ti riknak. Nga dinak to pulos guliban. Nga danto ti tiyempo na nga maduktalam tumatlaeng. No anya talaga ti parikot ko. Ang iminto no maminsan ibagam to adagos kanyak bakit tapos saan nga bumayag iti bulan nga amirisik no anya ti basol ko no anya ti problema. Kasta mamatiganas ti agasawa. Sa bagay. Ngamin no kanayon latan nga sweet ta. No kanayon latan nga naragsak ta, kanayon nga da mapasama ka data. Amang ano maumat ta. Sa bagay, ustot ako ng bakit. Mayat mo't no dati sa paminsang kit ada ti santa pag kinaawatan ko lang. Ada nabuyak nga inistorya ni Kasin yung iji programa na idi na minsan kasjay. Ada nga mailiw ka ko ng bakit. Kasla ita. Permi, mailiw akin ka. Ada nga mailiw ka no ipakat ko, ti kinalain ko nga kumabaliw lakay. Wala mga bakit. Nabayagan nga nararapaap ko ka. Nga agkabaliw ka manan, itirabaw ko. Bakit? Silya. Dito yan. Agkabaliw ako, landing. Unay tilaing mo, bakit? Uli pumarpartag. Guri ka, alisto aksabat kaglipas. Bakit? Amang ano alisto ak laglipas. Nabalin. Adan tumot pa iti round 2. Maminsan to pa nga rikos lakay. Malay mo, makapamitlo arikos paminpat to pa. Sige, basta lagi di makay na naagbakan. Mapanayin. Sige, sabayang ka. Ang gidandanan ning lakay. Kasta unay tiragsak mi kiniselya nga asawak kaday tangagpat nagkasin yung japay kiti mabilangin no namin ano nga rikos ti pa nagkabalyo na kanya. Saan lang nga kabalyo no diket inpakat mi pay dati aso. Kabigatan na kasin yung intuloy ko dati panagsingir ko. Tada pwede kiti saan ko nga nasingsingir. Ket bayat ti panaglabas ti aldaw, saan kon nga nakita ti asawak nga kumusko silap. Saan mo ten nga
Agong unget kan sa anak mo ten ngayon apa. Ang ti parikot ko kasin yung saan na kon nga apa ti asawak. Ang ti makadakas ket digiti mo ten kabagyak ti mangap apa kanya. Kita matipos na ti kabsat mo amis mo. Pati di da antim kada uncle mo, kakasinsin mo. Unay di gituyen. Sigurado ang kasikat paspasagidan da. Aguray ka man ha? Ay saan ang lakay? Amo nga tutupan dagitan. Unay damot ten. Isuda lang aruden ti. Isuda lang aruden ti napautangan. Suda pa ti makagura. Kagura dala siguro di pa nagsingir mo. Apay, pinangtaam kad ida. Saan mo? Agpudno ka man. Anyat inaramid mo. Apay alisto ka nga nakasingir. Kakangailain nga makapungtutak angem saan ko nga pinangtaan ida. Alakit no awan mo tinaramid mo nga ma di mo lata tututupanan. Kung na ibagada nga. Gapula ka no tada kwartat asawak ket naturedak. Nasaya at ay nakasa di magbagada. Nang runa ka data kanyak nakabagyan da. Kanyak nga syak nga inasiganda di mo utang da sa ita. Syak ti dakes. Alabay ba amlatan. Nasakit ka tarik na. Kitam, si kamot tenti kumuskusilap lakay. Kasano nga dyak kumusilap bakit? Ultimo, mismo nga kabagyak. Timang mga apa kanya. Dagid di agyaman ta. Siningir ko ita, tawan ti problema dan nga baybayadan. Alabay ba amlatan? Manibo dita, di mo papautangan dagid nga tataon. Awan ti utang nga na yung pagganagam da. Di tala mapain. When kasin yung apapaan ket kinasarita nakpay deng itinaganak kanya nga makikapya ka no urnosek ka no anyaman ti saan mi nga panagkinaawatan ti kabsat ko kasamatan ti uliteg ken ikit ko ken deng iti kakasinsin ko nga manggurgura kanya. Ang mamati basol ko na. Basol ko kadi. Asing irek, ti inutang da, iti asawa. Kwarta mi nga agasawa da ijay, gabut agasawa kami, no anyat kwarta na, kat kwartak mat. No anyat ti kwarta, kat kwarta na mat. Adda karbingak nga mangsingir kadakwada. Sakit ibagbagata nga. Nakaasawa akla kanot, adda kwarta na, pimangasak kon, limbas tugak. Pwe, rebangkid di, ang ibagbagayo. Di kay pagtatak ko na nakabagyan. Kung kunak itinahakin ko kasin yung ang naimbagtadan ti asawak nga ison ti amang pakpakalma kanyak tunggal ada makitak nga post daw na ada mangig ko nga sayang guseng ada deti may danon kanyak nga sawsawen ti mismo akabagyak nga kontra kanyak. Dahito iti pagparparikot aklaunay kasin yung siyakmat itan, di kumuskusilap. O rin adak trabaho kat malaglagip ko, mapanpanunot ko di aramiden ti kabagyak kanya. Siyempre makita, gaputa, kanayon nakbat latagopen ti social media. Balaka dandakman kasin no anyat aramidek, i-block ko kad idan. When no, inak kasarita ida, tay sardeng dan ti aramiden da, tay paamiris ko kadakwada, nga isuda ti nagbidot saan nga siya kat saan nga siya tirumbeng nga apain da. Dahil ti laon na ti pakaburburiburan ti panunod ko kasi ni so nga nagtakli lang ti programam ta bareng no adda ti may balakad yu kanyak tapno na ti kasta agtultuloy ti kinaurnos ti relasyon min iti asawak nga awan iti sabali nga parikot ang naragragsak kam kuma no awan digiti kabagyak nga mga apa kanyak. Dahil di nga ron, ti pakasarita ket sabi ko magad nakaibatit adal, liwliw akin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga din nga kinaguya. Iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad. Agyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nangornos nang ted biyag dati nga pakasarita ak. More power to your program and God bless everyone. Tuy agyaman na pagayam mo, nanding iti Ilocos Norte.
Thank you so much, Nanding. Tiimburay mo nga pakasaritaam, kahit namnamaem nga adamated nga balakad dagiti viewers tayo.